laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. mo golli ko moƴƴi wonɗo o wonɗo man amila salihan kaina man kana min zakarin aw unsa, woni gorko golli ko moƴƴi, woni ko sonnaje golli ko moƴƴi, wonɗo o wonɗo, so tawi himo jogi ko wiyete kon iman fa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, min wurnay mo gurdan moƴƴan. ko wiyeten gurdam moƴƴan ɗan wona ɗuɗugol kiyeji ɗi, wona ɗuɗugol jama iwtiɗo ɓawnono sonka, wona ɗum woni gurdam moƴƴan, wona ɗuɗugol ka yehi woni gurdam moƴƴan. Gurdam moƴƴan ɗan ko rahatul sabr, deeɗigol ma ka ɓernde, ko ɗum ɗo wiyeten gurdam moƴƴan ɗan. subhanahu wa ta'ala wi falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, so tawi neɗɗo on golli ko moƴƴi, tawa nde o golli ko moƴƴi kon himo gomɗini. so a golli ko moƴƴi a gomɗina, golle ma moƴƴe ɗen wakkatama fofere, ko ma tawa golle ma moƴƴe ɗen ko e hoore gomɗinal ɗe golla. so tawi imanu ala nafata, idan neɗɗo on si o golli ko moƴƴi, tawi himo gomɗini, himo mari piiji ɗiɗi ɗi Allah fodi mo, Allah lundata ko fodore. go'o e fodoreji ɗin ko falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, ɗimmo e fodoreji ɗin ko wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, min jonnitoyeɓe joddiji maɓɓe ɗin yawmal qiyama ko ɓuri moƴƴude ko ɓe wanno ko. idan haray neɗɗo on no haani bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma dartugol imanu makko on, heyɗintina imanu makko. annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki imanu neɗɗo no hiɗɗa, no wayi won naange ngen ma nduɗo lewru si duulere ari waalike hoore muɗum, ko ndu jalbuno kon fof no hara ndu jalba. idan imanu piiji goo si fawodiri e hoore ɓernde neɗɗo on, wirne gomɗinal makko ngal, ko labudda o heɗitina ngal. so heɗitinal gomɗinal makko ngal, ngal hiɗɗe, so ngal hiɗɗi, hande kadi o wona neɗɗo yiltitiɗo ka diina makko. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani en nafa ko gomɗinal wondani kon e bani adama, bal ɓe holli en neɗɗo maleteɗo on ko neɗɗo gomɗinɗo on, yo Allah waɗi en gomɗinɓe ɓen. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no hawni fiyaake neɗɗo gomɗinɗo. neɗɗo so heɓi iman, hare fiyaake makko on no hawni. honɗum waɗi fiyaake makko on hawni? ko sabu piiji ɗiɗi jantaɗi ɓaawo ɗo ɗi. si neɗɗo woni gomɗinɗo, si tawi welo heɓimo ngo janɗi ngo fanɗi, o jarnay Allah subhanahu wa ta'ala e hoore muɗum. welo ngon wonnamo moƴƴereji ɗiɗi. moƴƴere arnde nden haa o welti o jarni Allah, en joddi ko heɓata kon ɓay o jarni Allah subhanahu wa ta'ala. idan moƴƴere wotere nde wontanamo moƴƴereji ɗiɗi. ɗum ɗo ko hawni noon heɓata ɗum si wona neɗɗo gomɗinɗo. neɗɗo mo tawata on na o gomɗinɗo, so heɓi ko weltinimo, ko bone wontata ɓaawo ɗon. idan neɗɗo gomɗinɗo on kanko, so heɓi weltare, woni ko cellal, woni ko ngalu, woni ko laamu, woni ko jawdi, woni kala ko heɓi kanko neɗɗo on, madama himo gomɗini, o irritoto tawa ɗum ɗon wona e doole makko, wona e feere makko, wona gandal makko, wona sabu jaahu makko on, bal ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. go'o jarnugol Allah ngol tawa ko jaɓugol nema mo wonɗe e jungo ma on, ko immorde Allah. fama bikum min ni'ma fa min Allah, kala ko woni e jungo mum e nema hon ko immorde ka Allah. idan jaɓugol ma tawo ko jogiɗa ɗo woni ko cellal, woni wo ko woni yerko woni e jungo ma kon e nafoore, ɗum ɗo ko Allah addanma ɗum, wona ɓayhiɗa ƴoƴi, wona ɓayhiɗa jindi, wona ɓayhiɗa jangi. ɗo taw woni go'o yettugol nema Allah, sabu sa ɗirritaki ko Allah waɗi nema a jarnotama. ɗimmum ɗum ko waɗugol nema on ko aw hana waɗede ɗon. sa waɗimo ko aw hana waɗede ɗon, on tuma a udditi hunduko ma kon a wi Allah mi jarnima, hara a jarni Allah. kono wi'ugol tun Allah jarama, o yonata yettugol nema Allah. ko labudda irtoɗa ko Allah jonnuma, ƴettamo gollitira ko Allah faala yo goltire ɗon, uddita noon hunduko ma kon jarna Allah e hoore mum. idan si a jarni Allah subhanahu wa ta'ala e hoore nema on, ɗum ɗo wonanta moƴƴere.
ɗimmum ɗum si tawi woni ko bone heɓi on tigi o heɓi jarrabuye ka ɓanndu makko maaka jawdi makko maaka ɓiɓɓe makko maaka yimɓe makko kala ka o heɓi jarrabuye no foti wono foti ɗo kadi o muññoto o jaɓa hiiñi wona ɓay himo lo'i wona ɓay goɗɗo no waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ko waɗi haa ɗum ɗo waɗi ko tawdi hari Allah windino ɗum ko waɗay ɗum ma asabaka lam yakun yukti'aka wa man akhta'aka lam yakun yusibaka ko woofuma kono naa ko heɓayno ma ko naa ko woofayno ma idan jaɓa muññoɗaa ɗum ɗo annda pellet Allah subhanahu wa ta'ala jaɓino ɗum woni o windino ɗum wone o waɗi ɗum saa'i mu'um ko saa'i mu'um yoɗi si waɗi si woni idan onti muñño ɗum ɗo kadi wontanama hon ɗum moƴƴere sabu si Allah subhanahu wa ta'ala ndarndike ma a muññike ko baraji o windanayma ɓaawo ɗum ɓe maati kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo waɗi fiyaake julɗo on no hawni idan neɗɗo on sino jogii iman haray o mara ko wiyete ko perdi si moƴƴere ari ko moƴƴere nde rimata si bone ari ko moƴƴere nde rimata neɗɗo julɗon kañum mara perdi hannde haray ɗan ɗo ngurdam aduna no gasa neɗɗo mo janngata tariha mo teftaafi yimɓe feƴƴinooɓe ɓen o sikkay ko hannde probléme fuɗɗi hore ndi leydi probléme ji wonnoɗi ka hoore aduna ɓaawo ɗo ɗi alaa hannde sattendeji wonnoɗi ɗin hanke ɗi alaa hannde jarrabuyeji woodunoɗi ɗin hanke ɗi alaa hannde sabu hannde moyenji buyno woodi fii wallugol yimɓe ɓen no ɓe fawtoro hanke hari ɗum alaa idan ɗan ngurdan aduna ɗan ko jippiro woni ɗan gila ka hoore leydi ɗo ara ko waɗi ko addi en ɗo kon tawa si a anndi ko hunɗum adduma ka hoore leydi ɗo hunde sattuta e maɗa baba meɗen adama alayhi salam woni sabu argol men ka hoore leydi ɗo ko honɗum addimo ka hoore leydi ɗo wona ɗo wonno hoɗo ngon ko sabu yoɓeede joddi golle mum bonɗe addimo ɗo idan ko lette ara wona aljanna subhanahu wa ta'ala ɓaawo baba meɗen adama ñaami leggal ngal ko aljanna Allah wimo yo yaltu ton yo jippo ka leydi kala faalaɗo yiltade ka aljanna o addoye hollowo laawol ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun jippe ka leydi ton on fof wonon ton min nabo yahi ton tindinowo on laawol faalaɗo arde ka aljanna o arde kono yahe taw ko sanction adden ka hoto leydi ɗo idan a wawata arde ɗo ɗo wona aljanna a wawata wonde a yiyal ko mettuma a nanal ko mettuma a hawlal ko mettema ka aduna ɗo wawata wonde omo wonɗa wonon kono etoɗɗa fiita ɗum woni kadi wonirta no etoɗɗa fiita heɓo mettene ka aduna ɗo heɓirta mettene idan solution on ko honɗum ko si a heɓi mettene nden ko ya muññode fi yo ɗum wontu moƴƴere ɓaawa mum ɗan ɗo gurdan ko ɗan jippiro duutugo noon kadi heewum ɗum ko wiyete kon fawanɗe responsabilité ji bani adama no waɗan ɗo gurdan no ɗuuɗi laawol kisal ko howira ɗum masiboji e sattendeji ko ɗum waɗi ɗum tawde aduna on no o woniri noon kanko e neɗɗo on no warra noon wawata wonde neɗɗo on heɓali sattende ka aduna ɗo wawata wonde o heɓali ɗenƴere wawata wonde o heɓali musiba ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓangi men e wondema musibaji heewɗi ko watta kon ka hoore leydi ɗo wona ya andaari ɗum yiitere wotere Allah subhanahu wa ta'ala no jarribora yimɓe ɓen fii yoɓe tuubu ɓe rutto e makko himo jarribora yimɓe goo fii ɓeydugol darja maɓɓe on jarri maɓɓen fof wona gootu woɓɓe no jarribe sabu bonnere nde ɓe bonni Allah no faala ɓe anndi ɓe jeya ɓe yiltito e jeyɗo ɓen ɗo e laawaade ɓen ɓuri heewde jarribete no woodi yimɓe jarribeteɓe tawa ko ɓe jarribete kon wona fii ɗum ɗon ko ɓe jarribete ko fii ɓeydugol martaba maɓɓe on ka Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maaki neɗɗo no windane nokku ka Allah yani Allah harano muyanimo nokku ka o wonta ka aljanna kono o mara golle ɗe o gollata naɓa mo nden nokkure ɗon tawi o gollali golle moƴƴe tawta waɗa ha o yaha ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jarribomo jarrabuyeji fii ɗum yon woni sabu yahugol makko e nden ɗon nokkure sen daari ka jawabul kaafi ibnu qaymul jawdi mo addi ɗon issa mo ibnu abi duniya filli
wondema annabi Musa alayhi salam mo marno neɗɗo wondiɗɗo wakkiliɗo rewgol Allah subhanahu wa ta'ala tinniɗo e kulol Allah ñande goo kanko Musa o humpiti wondema on no maayi ga ladde to diga no ñaama tewu makko ton hawni Musa moƴƴa ko waɗi hakkil bani adama ko jaɓata ko neɗɗo sino moƴƴi ko heɓugol jamawi ɗuuɗu ngi utungi ɓaawo fure makko na ko surramo no jeeya moƴƴere jiɗi salaka kono noon na ɗum ɗon tuwoni moƴƴere neɗɗo no maaya tawata moɓotoɓe hoore makko ala kono ɗum hatta o male idan Allah ɗayimo teddungal heɓugol yimɓe moɓotoɓe hoore makko juulamo kono ɗawaale mo moƴƴere ko jadi bimo ɗon ko par ce que ɗum ɗon kadi ko jarabuyeno subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam landi Allah subhanahu wa ta'ala Allah o jiyaɗoma moƴƴuɗo o momi andi alhaali muɗum ko honɗum waɗi ha o wattiniri ni Allah wi Musa o no torinola yon hokkumo place de aljanna o mara golle naɓayɗemo ɗon idan tawi o wawata heɓude ɗum ɗon sina sen jarri boɗimo ɗum ɗo o mara ko naɓama o nokku ɗon sina si o mayiri ni diga ñaami tewu makko ngun ko o jarrabe nde jasere nde mi waɗimo ɗo ko adna ɗo ko nde okkatamo teddugol ngal yowmal qiyama idan Allah no jarri bo jiyaɗo makko tawa naati bakkatuji makko ko fi ɓeydugol darde makko on ɓen noon heewa hannde ko ɓuri hewde ɓen koye annaba ɓen e yimɓe moƴƴuɓe attiɓen ɓen seeɗaɓe maɓɓe no heddi kadi moƴƴuɓe lantaka holloyi kono ko ɓuri hewde jama on kon ko subhanahu wa ta'ala wi kon qul yuzigahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un lette e jarrabuyeji probléme ji kono adda ka hoore leydi ɗo kon ko fi meeɗingol yimɓe ɓe yoga e bonnireji maɓɓe ɗin fi yoɓe yilto e Allah ɗo e laawade fa wasifatul mu'min inda ad-darra an yakunu min as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fa inna Allaha khaliquhum wa malikuhum wa mudabbiruhum wal muqaddiru alayhi ma yasha wa yahkumu ma yurid فعليهم أن يستسلموا له ولا يتسخطوا من قضائه وقدره ولا مفر منه إلا إليه ومن أصيب بمصيبة وأراد أن تسهل عليه فليتذكر ما في الصبر عليها من الأجر والثواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها قل لنقل قم إلا أنك هور لي دو piiji tati so tawi neɗɗo ɗawama ɗum no haɗa makisama wongol neɗɗo on si Allah neminimo o jarnay Allah wongol neɗɗo on si Allah jarribike mo o muññoto wongol neɗɗo on so bakkondini o tuuba e rutto ɗiɗo tati mo serti e majji hara o perdi kala e majji ko ronkuɗa gollitirde fewndu muɗum a perde si neɗɗo neminama nema o nema a ronki jannude Allah subhanahu wa ta'ala hoore makko anda Allah no moƴƴi e maɗa a ɓanti gite maɗen e wonɓe sengo dow maɓen a waɗi Allah waɗanama hara a perdi ko ya andaro ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma kon jaɓa ni an si wonano Allah waɗandema ɗum ɗa wata waɗande ɗum hoore maɗa ɗuuɗi fanɗi jarnamo e hoore muɗum fiyo o ɓeydane sabu Allah andini en ko ɓeydiranta en ko sen jarnimo kadi wona ko ɗum استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد جومي مون humpiti on o andini o wondema tawi on jarnimo e hoore moƴƴereji makko ɗi mo ɓeydana yo tawi noon o yeddimo on dullanimo lette makko ɗon sattude Allah dande idan go'o ko ya won neɗɗo mo tawata on si tawi Allah moƴƴike e maɗa ko ya jarnumo ɗiɗi so abbi aksu muɗum on jarribike ma Allah no waajari baade jeyaɗo makko so wattanani le yaha haa sikka an Allah anda faalaka ma fi tawa alamo Allah faala ɓurma an se wattanila en tawa yimɓe ɓurɓe wakkilade wadde ko moƴƴi ɓen ko ɓuri hewde jarrabu yimɓe kan gurdam maɓɓe ka ɓeyngure ka gurdam maɓɓe ka ɗaɓɓere ka gurdam maɓɓe piiji ɗin fof yimɓe ɓurɓe wakkilade kulol Allah ɓe ɓurɓe renade harmude ɗin ɓurɓe renade wolgol bonɗi ɓen ko ɓen ɓurɗi hewde jarrabu yen ɗum nakata noon Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum fi hollugol wondema na o moƴƴo ala moƴƴotoɗo e moƴƴuɗo mum hewti Allah subhanahu wa ta'ala wo akramu akramin kono a dawa ka ngesa makko golla haa keke ɗo hocce ma sikka on haɓa bal ko faala ko moƴƴagol e maɗa misal mum walillahi masalul a'la a yaha e labtaneɗa nawni
ɓe ƴetta laɓi ma ɓe ƴetta siso ɓe seeka reedu maɗa ndi ko bonagol ma ɗoni tawa ko Muusa ma ko ndikkani e ɗum ko ɓe feccuɗa ɗon kon ka kono ɗum ɗon ko nafoore ma ñande settuɗa e mum tawa ɓetti waɗano Allah nandindintaake yimɓe ɓen fiyete misal ko fiyen faam subhanahu wa ta'ala piiji ko watta ko metta e ma kon an julɗo on ko o waɗirtaɗi ko fiya heɓe ko welma naafi goɗɗum ngo naafi mettinangol idan si o jarribike ma ko ya a muñño jaɓa hii ɗum ko Allah waɗi ɗum par ce que watta e tagore Allah ne ko Allah faala kay waɗa hunde wattaka hoore leyɗo tawa ɗum ɗum fuuti Allah waɗi Allah wawa lamɓe lamɓe aduna tawa ko so hunde yani ka laamateri makko imo ndara solution onan Allah waɗi ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha musiba wattaka leydi ɗo waɗata e ɓalli muɗon ɗi watta e nokku sina taw on musiba no winda waɗay idan Allah subhanahu wa ta'ala na heɓɓitoto ko bani adama heɓɓitoto hunde idan si Allah jarribike ma kala ko o jarriborma ko ya muñño sa waɗi ɗum iɗa mari joddi neɗɗo julɗo on no yo eto o jeeye e ɓeɓe Allah manti ɗo alladina ida asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun laawol kisal ko laawol ɓeɗo ɓe tawata musiba heɓiɓe Allah wi ɓen ɓe tawata musiba si heɓiɗo wa bassiri sabirina alladina ida asabatuhum musiba Muhammadu weltinirɗiɗi mi wowli waɗay ɗo iɗen andi wolali ɓaɗo ndi wonande andi Qur'ana ɓe yo wino ɗin o jarri borayi ɗi fof majji kanko wi o waɗay le kay o wi o darnora yimɓe ɓen perdugol jawle o darnora yimɓe ɓen perdugol yimɓe o darnora yimɓe ɓen heɓugol musiba to ɓalli maɓɓe yo nelaɗo weltinirɗum muññiɓe ɓen par ce que kamɓe ko busra lahum ko moƴƴere wonande ko moƴƴiran ko ɓawa muɗum o sifi honɓe woni muññiɓe ɓen ko alladina ida asabatuhum musiba qalu inna lillahi ko woni yimɓe muññiɓe ɓen ko on mo tawata so ɓikkum mum ɗum maayi o nani kum maayi ma o yii kum maayi o ɓeydata e konngude makko ɗum sina wigol ko Allah jeeyi mi Allah jeeyi o inna lillahi min fof ko Allah jeeyi men ko Allah jeeyi o mayɗo ɗo ko Allah jeeyi men min heddude ɓaawo gaawa kaka makko me woni e howtude kanko ko ton o yahi min kaka toon mi yaata idan so ƴetti ko jeeyi na o tooni ɗo si o yahi ka yahata on ala majjolirde idan a perdalimo o wi ɓeeɗo wowlaɓe ngol konngol ɗo sanga musiba waɗi ɓe tawata ɓe ɓeydata ɗon hay fus ɓeeɗo Allah juula e dow maɓɓe o cippina yurmede hoore maɓɓe ɓeeɗo woni yimɓe fewɓe Allah waɗa e maɓɓe idan neɗɗo julɗo on golle makko ɗen so tawi lorra heɓimo ko yeto tawe ɓeeɗo waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tagi ko kanko jeyi ko kanko toppiti fiyaka tagore nden ko kanko hoddiren yimɓe ɓen kala ko heɓata ɓe kon e ko heɓata kon idan ko ñaawowo kala ko faala ko fawi ma an ko ya jebbilano kanko subhanahu wa ta'ala so a jangi hoore ma e hoore ma argol maɗa ngol ɗo mo wonɗa on e ka arɗa ɗon fewno nde arɗa nde hunde alandata Allah noddama diisima yo moƴƴine to moƴƴinma o moƴƴinama o gayni o diisima ko honto faalaɗa mi waɗe hoore leydi ndi bal ko wi wallazi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun ko kanko aawi on ka leydi kama ko kadi hototon ka o waɗuma ya a wonɗo welma mettuma ko ɗo wonta sa yehi honto de a bambay donkum makum ƴawa hotode ha oto lanna jippoɗa pelle ha hoto a awma ɗum tawa ko ɗo mberdema nde waala to sa hewto Allah waɗa ma nde waalaji so ɗum o awma idan ko kanko faala ka o faala ɗon o wamma no o faala noon kadi o warruma mbaadi ndi o faala ni o wamma idan ko o waɗate ma kon kadi e ko waɗante ma ko o landata kon hunde o nodda en o landi en si yo yamiren ko faala kon hunde o nodda en o landi en si yo haɗu en o haɗen ko tawi kon o faala ka yo waɗu idan Allah disata ko bani adama en ko ndaare malaika ɓen e ɓattade Allah kamɓe e tinnade dewal ɓawo subhanahu wa ta'ala faalama tagude baba meɗen adama o diisino ɓe si taw adama diisitono tagaɗo ko ɓen o diisitono ɗon kono ko wi wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun
so tawi hiɗa nana haala ko fanndi o ko fanndi ay raɗo di pot bisawol ala nder ɗo ka o mooɓu malaikaɓe o wi'i mi waɗay ka leydi to lonto inni ja'ilum fil ardi khalifa o wi'al uridu an ajala fil ardi khalifa so winoɓe miɗo faala wadde ka leydi lontotoɗo ɗum harano o diisi ɓe kono o hollituɓe mi waɗay ka leydi toɗi lontotoɗo idan hay ɗum ɗon o diisaaki ɓe naa ko ɗum o diisto bani adama hunde o diistaako ma o landataako ma si o okkore o landataako ma si o ɗawe ko o landima ko si o okkorima ya jarnumo so ɗawima ko ya muña so a waɗa ɗum kam firde idan fayma an neɗɗo on ko jebbinanagol Allah subhanahu wa ta'ala hara a monanaaki mo so a tikkani Allah ala ya firdi tikkangol Allah non ko tikkangol kuuɗe makko ɗen si mettima ko Allah waɗuma raɓɓiɗoɗo kon naa ko wonna raɓɓiɗo ko mettuɗa ko waɗɗoma on tikkanga si mettima ko waɗuma kon ɓaleejo a welti hala ko portojo ma ko arabuɓe te a weltora ko wonɗa ko ɓaleejo an ko Allah tikkanta idan kala ko waɗi kon e hoore maɗa ko tawata kon a wawata sanjude ɗum ɗo si a tikkani ɗum ko Allah tikkanda hananama tikkangol subhanahu wa ta'ala waɗi kon hoore maɗa ko waɗi alaka dogamo yaha sinaka makko ko kanko tu woni oɗo heddi ɓen fof e ko taga ko naaka malaika naaka jinna wonaka yimɓe neɗɗo ko woni dundarankojo waɗa wawi dogde mo yaha nokku godaɗamo amma rabbu samawati wal ardi a dogatamo yaha dama sinaka makko yaɗa kadi la mafarra minhu illa ilayh si a dogay Allah kaka Allah yahata si koye lawomo si a dogimo no pottorɗamo ɓuri ɗamade probléme idan ko ya jebbinanomo wona ya tikkan kodduɗi e makko tawi no jeeya e ko wallata neɗɗo on haa o waawa muññaade musibaji ɗin e kala noone majji annditugol ko heɓotoo kon e musiba immorde e njuɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani e wondema neɗɗo so tawi woni ko julɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala o heɓata annde o heɓata suno o heɓata lorra si wona Allah monta e bakkatuji makko ɗin sabu nden ande nde o heɓi sabu ngon suno ngo heɓi sabu kallorrata o heɓi ko nawnare heɓuma sa muññike a tikkanali Allah ndaara ko solluɓe woni jindude kon Allah monta e bakkatuji maɗin sabu nden nawnare maɗa ɗon siko jawdi maɗin o uyti si a muññike o monta e bakkatuji maɗin sabu konko o waɗi ɗon siko ɓingel ma o ƴetti kala ko o waɗuma tawata welata wonki ma kin tawa ɗum tampima ka wonki maɗa si a muññike sarti o fof ko ɗum ɗo si a muññike Allah subhanahu wa ta'ala monta e bakkatuji maɗin sabu muɗum kono noon muñangal ko nelaɗo wino yumirawon kon as-sabru inda sodamati l-ula andi yummirawo ko heɓuno mayde tono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓiɗɗo makko maayi naɓa surroya o jokkite ka berɗe o yahi o jooɗi himo wulla ton tawi ko wulli ka suudu ko yonaali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama no feƴƴere tawi himo jooɗi himo wulla ɗon ɓewimo kodi muñño o wi tertolam ɓayna am mayra hiɗa mayrano a wulli intana mi fanko tawi o annda nelaɗo accimo ɗon fe goɗɗo hayni ko ɓe waddi kon o dogi aɗa yummiraɗo anndi ko homboni o yimi annda o ko nelaɗo Allah woni a firɗi o dogi o wari kanko yumirama tawi nelaɗo mi muññike accani hen mi muññike nelaɗo maki as-sabru inda sodamati l-ula muñangal kaka musiba o waɗi ɗon a muññoto feere ala so a muññike toon ɗon a muññi si tawi a yehi ha tawi feere ala hande kadi ko ma muññoɗa ko ɗum muññiɗa na muñal so a dartike a yehi ha tawi hande kadi feere ala ɓawi a wata dartade ko a eɓɓay woni hara ko ma muñoɗa kadi joni noon koya muñño ko arande laawol ka waɗi ɗon muñoɗa ɗon ka nanɗa waɗi ɗon ma ka yiɗa waɗi ɗon waɗa ɗum istislam jebbiranoɗa Allah ɓurtuɗama ɓe maaki si neɗɗo muññike kala ko heɓimo kon Allah subhanahu wa ta'ala muntiray ɗum ɗon sabu bakkatuji makko ala ko neɗɗo hattojini ka hawre leydi ɗo hewde mon tan bakkatuji makko kala ko heɓuɗa sa heɓa ɗum ɗon waɗa heɓani sabu ala ko lorata bani adama ka aduna ɗe ko lakasana bakkatuji makko aramɓe ɓen halkanoɓe fof ko halkiɓe ko bakkatuji maɓɓe ɗin naato yoɓɓen ka yiri ko naari ɓe ɗen ko hal bakkatuji maɓɓe ɗin idan so bakkatuji maɗi montama ara hen faɗaɗa ko sabu mo ala bakkatu yatatinaka aljanna aqulu qawli hada wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal
لله رب العالمين. الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون، واعلموا أن الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله. وما أوتي الإنسان عطاء خير وأوسع من الصبر. الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. والصبر من مقام الأنبياء والمرسلين وهلة الأصفياء والمرسلين. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يتي الله سبحانه وتعالى oɗo mo tawi mo fodi yimɓe ɓe o jarribi muññiɓe wondema o yoɓe ɓe joddi maɓɓe ndi yawmal qiyama ko allah hasore. en seedo alare to sina kanko ɗen toromo e julande naɓe sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygude maɓɓe ɗen e sahaba maɓɓe e kala jokkuɗo pewal maɓɓe ngal hadal ngal daro. jiyaɓe allah ande haare muññagol so jarri bana ɓuri mettude fii e ndi jarnugol allah so o kodino ɗum e wonde buyno ɗawa, kono ɗiɗo ɗiɗi si ardi ko ɓuri mettude wadde kon ko ɗum ɗa. jarnugol allah e hoore moƴƴere nde waɗanma nden si a heɓi andude a waɗay mettaki, kono muññagol ngol so jarri bikema fiiɗamari ganda to wataɓe ɗum so tawi allah wallima e hoore mum. idan haɗa e muññagol ngol ko hunde mettude fii si neɗɗo on allah subhanahu wa ta'ala hawri binale mo sawaba. joddi mum ndin non no mawni ala ko allah subhanahu wa ta'ala waɗi e piiji ɗin tawi sa waɗi ɗum ɗo a yaha tun naata aljanna hasbatake sina muññagol jarabeji. si a juuli julde maɗa e darete nelaɗo maaki ko neɗɗo attete darande nde golleji makko ni fof yowmal qiyama ko julde nde, isan julde nde darete. kono si a muññike jarrabuyeji ɗi allah jari botoma ɗin ka hawre leydi ɗo, yawmal qiyama a darata ko fi hasbore, a ƴetta e donkum ma ko wakkoɗa tontuna haka aljanna. ko wawan ɗum bani adama o ko so muññike ɓe. innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab. hasbore alana neɗɗo muññiɗo. idan ko wiyete muñal kon karamo koɓɓe ne sendi ɗum pecce tati. muñal ara nun ɗum ko jogitagol wonki maɗa kin ɗoftoɗa allah, ko waɗi sa jogitaki wonki maɗa kin wata ɗoftade allah ɓoy. so a muññaki a wawata juulude, sa muññaki a wawata horude, sa muññaki a wawata edde sadaka, sa muññaki a accata golle maɗa yaha ha makka hajjoya. idan ko muñal tu wawinta neɗɗo waɗgol golle moƴƴe. idan ko ma muññoɗa wawa wonki makin ittaki e faaleji makki on fi yawde ko allah faalaka. ɗimmum ɗum ko muññagol acca ko allah haɗuma kon. dawa bimbi jooɗoɗa ha fana ara yaali mbuuɗu harmuɗa yalta yeeso ma inna mematama. sa muññaki a wata ɗum boy. andi bani israil ko ɗum allah jari bonnoɗo. liɗɗi ɗin ñande haɗa ɗi yalta ɗi waalo e kene, ñande haɗa ka ɗaɓɓete haron ka yataɗi ɗum ha hande no continue na bani israila to ha hande ɗaɓɓere nden ɗaɓɓete kon fuu ko harmi kon tawa no waali e kene ko a tum nanga kono aɗa nangi perdi maji ko dagi kon a ɗaɓɓete haron ka kara hayyirata. idan ko ya a wakkilo muññoɗa yi'a ko harmi kon acca ɗon ɗaɓɓetata ko dagi ko metti yiɗe kon. so a muññaki accuɗa ko allah haɗi kon a perde. ɓe wi ɗimmum ɗum ko ya wakkilo wawa wonki maki acca biji allah haɗi. tammum ɗum ko ya muñño koddoriyeji allah musayɗima ɗin. ko waɗi allah subhanahu wa ta'ala si en daari no waɗi tagore nden noon, si a muññaki pellet a yaltay manifestoɗa fi honno allah warranmani, fi honno allah ɗawanma ɗum ɗo, fi honno mo waɗani ɓeeto waɗanalima. ñande landitiɗa ɗum wo haɗa heɓi probléme. idan ko ya muñño koddoriyeji allah ɗin nawna waaloɗa tawa woɓɓe no jindude hunde ɓe bonnude ɓe yaɓe yara beere ɓe jinda
ɓe waɗa zina ɓe jinna ɓe bonna ɓe jinda tawa hiɗa remtude juulira ka waaliɗa ɗon kala hombo waɗi ɗum ko mo wonɗa e juulande o idan ko ya muñño ɗum ɗon annda naa bone ma noon ko moƴƴere maɗa neɗɗo alaa ko okka ka adna ɗo e dokke ɗin fuu ko ɓuri yaajude ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri jogade nafa hokkede muñal ko waɗi so neɗɗo mara koyte ko muñal hunde waatamo yonde ko marɗa ko yonatama ɓe marɗa ɓe yonatama hunde waata yonde ko waaw yonde bani adama o ko sitama jogite ko muñal haray ko wiyete muñal kon ɓe wi misal muɗum si tawi no faamora misal mum ka diina no wayi wa hoore e ɓanndu jon diina mo mara muñal no wayi ɓanndu ndo alaa hoore neɗɗo on no wakkili o juulay o hooray o waɗa ɗum ɗo kono muñal alaa ñande jarabuyeni o hefere o waɗi allah darnoto neɗɗon façon jigoo si tawi tun imanu alaa a muññaaki tun a perde ndaren oɗo sahabajo yahuɗo jihad no wondi e nelaaɗo no laggi ka famu no warde heferaɓe o soppi ha o soppa ha sahaba en haawi golle makko moƴƴeren ka jihaadi ɗon woɓɓe mantimo nelaaɗo ndaari mo ha ɓe maaki o kaka yiide yaade hawni ɓe jooɗi ɓe ndaari o piirida ha o soppoya muusi mo ha o tawi o waawa muññaade muusi en ndin o darnitaafa makko o waali e hoore makka o warti o nelaaɗo makko yalti kon ɗum waɗi ha o warti ko angal muñal ngal buyno jogiiɗen jikke hannde jogiiɗen haqqille seeɗi ɗum mette nde o mbiyayi mi warto so a warti ko a perdi ɓeyduɗa perdi a ɓeydi muusi ndi hoore nde heɓuɗaa ndi sabu konko mettuma ɗon ko ñallal ma balɗe aɗa feƴƴi amma ko wartiɗa kon ko lutte ɗum nelaaɗo sallllahu alih w sallam no maaki mo wartori njandi ndin njandi watte ka junngo makko yawmal qiyama o lutta tufitaade ka yiide mo wartori poson o jonnode poson o yawmal qiyama o lutta ñaamudemo ka yiide maaya ɗon o maayata o wurata idan kala ko neɗɗo wartori ɗum hare naadimo jahannam angal iman e angal muñal watta ha neɗɗo heɓa mettende on tun innam yehi mi warto wona perdi e hoore perdi seytane kadi ko ɗum fuño ka bani adama seytane so haydo probléme ko ɗiɗi o jokke ma ha wartoɗa ma o jokke ma ha yaha sirkana allah subhanahu wa taala ɗi fof ko perdi idan haray ko wiyete gomɗinal kon e muñal ɗiɗo ɗiɗi bani adama ɗawama ɗawama moƴƴere allah subhanahu wa taala o holli en wonde ma naatoɓe ɓen ka aljanna naatoyoɓe ɓen o sifori wasa ɓe naati nde o sifi jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen ka suratul furqan ko timminirno ko honɗum ulaika yujzawna alghurfata bima sallu aw bima samu bima sabaru ɓen ɗon ɓe yoɓoyte cuuɗi ka aljanna o wiyal ko fi ko ɓe juulunokon o wiyal ko fi ko ɓe horunokon no tawa nder ton kono ko honɗum waɗi ha ɗum ɗon fof waɗi ko bima sabaru ko muñal maɓɓe ngal waɗi ha ɓe acci ko haɗa kon ko muñal maɓɓe ngal waɗi ha ɓe waɗi ko yamira kon ko ɗum waɗi allah wi ko sabu koɓe muññino ko ɓe naatiri aljanna malaikaɓe yaha ɓen ka aljanna weltingol yimɓe aljanna ɓen allah wi ko honɗum ɓe jantoto ton wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabar malaikaɓe are dambuɗe aljanna ɗen fof wiya yimɓe aljanna ɓen assalamu aleykum sabu ko muññino ɗon kon addi ha arɗon ɗo hannde so o muññano to on natatano ɗon yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum kisi ye wodani on ko sabu ko muññino ɗon kon ɓay o muññike on hewtiɗo hannde idan neɗɗo si wi o muññata ko sa tikki adna on ɗo wona e aljanna a nanta ko mette ma yeyata ko mette ma heɓata ko mette ma an ñande wiyete ko weltun hara yaltu o adna ɗo ɗaɓɓa adna goɗɗo go kawnoya oɗo nanon wayi yimɓe moƴƴuɓe attiɓe fof alama tampade hoore ndiɗo leydi nelaaɗo ɗippinama ha eggiiɗo gi makka ɓe yehi ɓe hoɗi hoɗo goo yahu jannga siran kon eggini nelaaɗo sallallahu alih w sallam makka wona heege wona angal mbuuɗe eggino nelaaɗo ko soñja yenneede piyeede e ɓiccinede ko ɗum yaltini man nelaaɗo makka idan annabaɓe fof alama heɓaɗi ɗum nelaaɗo nde ɓittina ha ɓitti ha ɓitti allah wino ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qabli muhammad a wolantake konngol mettugol ngol annabaɓe attiɓe maɓɓe wolanata idan neɗɗo on yo eto o anda dewal ngal koye ɗiɗo sa heɓi ko ya jarno allah sa heɓike ko ya muñño
ɗiɗo ɗiɗi goɗɗum mum mankita kon hoore ma rewoɓe Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين نسالك اللهم باسمائك الحسنى وصفاتك الاولى وبكلماتك التامه ان تفرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته ولا حاجة من هواج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا بقضائها ويسرتها برحمتك يا الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ذوي إرحامنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ذوي إرحامنا برحمتك يا الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال